MPTC Pangai the training to ASI and the SI cadets in Iran Hokrabatunda March Kunmatho the passing out parade Bangkok Lagani Hina Lau Kokre. Food processing Chakor Hanaba PhD chamber the Paikalakpa Tabak Thoram Singh the state government support the winning Minister Govindas Hazaba Pikre. Online digi Pole Vidaran but away in Cinema legal framework Amasema Matotari and Minister Okendro Napongo Cray. Amasung Manipur Police Sports Club AM and the ex Polo Club Wankaya Nima Kuntaruk Super Governors Club Invitational Polo Tournament semi-final the Chankre. Mayam Bukurumzari Adam Yangbiribasi Impact News ni Ibidiarni Tinguzamna Pungja Sifabugi Moriba Pausing Miam the Pizari. Pangai da Laiba Manipur Police Training Center MPTC da Housing Training Toriba ASI amadi SI Punna Personal Chahumga Humdra Tarukna passing out Taubidana Thambibagi Mayotangasi Irang Hokre. Taudoga Singase Yuk Pungtare Tabaduaida Training Center Manung the Tokibani. Jetkiba Chahi Isingani Tara Mangagi January da SI Gidamak Aduga, English Tara Mangagi February da ASI Gidama joint Tauduna, English Tara Mangagi March Kitang Tara Taruktagi, Pangai de Labor Police Training Center Asida, Training Tobahora Kibani. Aduda passing out na Chatliba Chahi Asigi February Tara Tarukta Piga Damani Adubu, Tamagi Matam Helaba Fauba, Makata na training Pidun Labadagi Irangasi Horakibani. Personal sing na passing out asi yausang mamang da piga da bani haina taksilak padagi training center asigi director oriba KH Chandramani na March ki tangkun mathoida passing out parade pangthok lagani haina cherol amagi khuthang da lauthokre ngasi yuk irang haudringai manung da training center asigi main gate lonsinduna atat awok tohankide loinana center manungi lambi u phaijinduna lambi chathankide tungda additional SP Priyadarshini Laktuna Irang adu nemthanaba themjinki maduda Irang horiba singi maraktagi fazadaba wahai wata sijinarakpadagi additional SP escort amana gate kakhatlaga chai thangba tawrubadagi khoi saunarba protesters sing aduna additional SP escort adubu phuki Manipur da food processing chawkhatnaba Progress Harmony Development PhD chamber na paikhalakpa thabak thoram singda state government na support tawgani haina Commerce and Industries Minister Govindas Konthaujamna thajaba pikre loina na PhD chamber na Manipur da food processing chawkhatnaba thabak thoram kaya paikhatnaba state government ka MOU amasu sign tawnaragani ngasi Ministry of Food Processing Industries samadi PhD chamber na kusamnaduna Mega Food Park Catalyzing Food Processing Industry haibihiramasida seminar ama Classic Hotel da pangthoki thauramadu da thoiba mithungle noikiba Minister Govindas Konthaujamna Textile Industries na thabak piriba mi masingdagi Food Industries na thabak piba masing na heli haiki Central Government tagi food processing industries ki damak thadarakpa senfam sing niyom chumna semjinduna masana masabu thabak piba ngamnabu honagadabani haiki Food products generated the highest employment to the tune of 12.13%, which is higher than that of the textile industries. There is urgent need of commercialization of agro-horticultural products into various food products through value addition and the consumer-friendly foods. We have identified 2 locations where we can establish this mega food park. One is in Imphal East and one is in Imphal West. The Department of Commerce and Industries Manipur has taken necessary action for acquiring 50 acres of land in Imphal East and will give employment directly and indirectly. Online market pot laibagi masing hengalakpaga loinana lana laiba yonbagi thabak sing yengsinaba anoba legal framework amasema mathau tare haina Consumer Affairs and Public Distribution gi Minister Morangthem Okendro Singh na phongdokre ngasi chingmairong da laiba High Court ki auditorium da the Manipur State Legal Services Authority amasung the High Court Bar Association of Manipur na sindana pangthokpa World Consumer Rights Day gi thoramda wafam ase phongdokibani Nongmagi consumer singna pochai laiba hengalakpa amasung sizinaba hengalakaba matamasida Consumer Protection Act 1986 asi aduki matik maru oirakle haina Minister Okendro na haiki loinana lakliba April thadagi National Food Security Act 2013 su Manipur da soidana chatnaba hauragani haina Minister na phongdoki Manipur has seen rapid growth in middle class and with the globalization a culture of consumerism
has taken root even in this small state. The rise of online market like Flipkart, Amazon, Snapdeal, etc. is evidence of this trend. The legal framework must also evolve to deal with challenges originating from such technology-enabled consumption. World Consumer Rights Day na lakpada Consumer Club Manipurna Manipurda lairiba consumer singda yaifa paujel pirakli. Consumer singda fangliba awaba tetheng sing asi kharada oirabasu hanthanaba club asina honari. Consumer singi wakat Consumers Club Manipurna ngaiduna lairi haina cheros makhatari. National Food Security Act ki makhada thaurang kya paikhalakpagi manung channa fair price soap sing allocate tawbada Konthauzam Assembly constituency da soap ahum khak allocate tawba si politicalized tawbani amadi laibak thibani haina Indian Youth Congress Konthauzam Assembly constituency gi General Secretary Konthauzam Brozendro maitena phongdorakli ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba press meet amada mahakna makhata na phongdokhibada Polling station nifu voter listing kun taruka chamapan ka nifu rom leiba Konthauzam Assembly constituency da Imphal West ki DC Geoffrey na ki order amagi matung inna fair price of ahung khak thamba si yaningde allocation asina maram oiduna lairabagi pankhai gi makhada leiba miyoi singna cheng lobada kilo mangarom chatpata kilometer mangarom chatpatari masina maram oiduna praja sina government asigi scheme singi kanaba lobada awaba amasu mayok naragani Yurembam Jila Parisat ki member Janam Bijenti nasu hai bathong asu yaning daba phongdorakli Brozendro namakata na phongdokhibada atope assembly constituency da leibagum Konthauzam assembly constituency da su fair price of tara hundoi dagi tadana thambina ba appeal tawrakli Impan West leba kendra khudimaktana fair price soap se 30 thokpa 37 thokpa 33 thokpa 33 thokpa 33 thokpa mayam tawraga adumatik chawraba Konthauzam kendra sida subnatigi fair price soap home kok tholi bisi karigino masida prajajingda yamna awaba nangandore National Food Security Act na matung in maram moidana lupa manga da siang phanga hong manda phanga prajajingje awaba khara makai de ko ane na khanjaram badu kaithen mambi bo Konthauzam kendra singmanina kaithen mambi deina Konthauzam lairambi laikai sakala mana areba kano mana kokta oisu purbe ab khungangi prajajingdo gari natraga rickshaw natraga any kabota natraga khungangi matungina jeep na chingbo waibagi awaba mena pidore masigi awaba se kohon view Government Polytechnic ki mahairoy amadi oja sing na taliba dimanasi lakliba tang 19 fawbagi manungda government na pithoktrabadi maduda tholokpa afafata ki daita government na pugadabani haina All Manipur Minority Students Union na thadorokpa cherol amana khangalakli Jekon Market leba State Bank of India SBI gi ATM booth haukiba tang 12 amasung 13 gi lonaba hinda sakhangdaba singna fakaiduna paisa lauthoknaba hotnaramle Sakhangdaba singa duna ATM adugi volt thugairam ki amadi boot ki manungda thamba CCTV camera dasu spray kapsinuna thaudok asibu khangdanaba hotnaram ki Panbayai SBI gi ATM boot asi mamang dasu anirak sakhangdaba singna paisa lauthoknaba thugairam kiba laikhrabani Class 11 examination ki mark statement amasung tabulation sheet ki format hauze costem ki office ta March ki tang kun mathoi dagi institution singi head na lawraba yagani Haiba tabulation sheet sing asi lakliba megi tang tara fawada attendance sheet ka loinana muk thazilakadabani haina Council of Higher Secondary Education Manipur ki controller of examination sa thadorokpa cherol amana khangalakli Piriba tang asidagi thengthana thazilakpa singna fine oina lupa lising ani thigadabani haina cherol sin makhatari Board of Secondary Education Manipur na loba HSLC exam gi ngasi maitai mayek thokpa numira sida mitai irol iek loina silol apun baluk milal gi tim amana school kaya da chatuna yengsan khre HSLC exam asida punna mahiroi lising kuntra taruk chatret ka maudrani thoina parikha thabagi manungda mitai mayek ta mahiroi lising tarani pan ga chatruka kuntra ma thoina parikha si thaki Mamang chahidana mahiroi lising tara humdoi henwana mitai mayek thakibadu chahi asida mahiroi lising manga ga chatruka kuntra ma thoi hengat pangamle ngasi milal gi timasna TZ Higher Secondary School CC Higher Secondary School amadi Khurai Lamlong Higher Secondary School da chatona yengsinki Chaliba thasi kunmathoi da CBSE na loba class 10 gi exam da mitai mayek thokpa numitasu milal gi timasna yengsingani hairi Amarom da hauze class 10 amadi class 12 ke exam chatharingai cherakta citizen club soibam lekaina club asigi mingda hausi sanakhiba sing ipak ki office ta laktuna wakhal taminagadabani hairi Handakta nauna saba andro panam ningthaugi naharupana amadi ahalupana gi sanglen ngase
Andro Assembly Constituency ki MLA Thaunawjom Shyam Kumar na miyam da khutsinakre. Thauram aduda Andro khulgi khulakpa Chingakham Gandhar Meiteina phongdokhibada tha asigi tang kundagi Panam Ningthau haraubagi thauram leibana Andro gi singlup yaudaba singna Andro da changba thinglagani. Andro dagi nomai chingfawada Andro rom thangba maikaidadi umang wamang ngaktuna mahausagi khalbu kaidana bahotnari. Adubu takhel Sanjen Bamronggi maikaidadi chingasi maru kokpaga pangkhak oiri haina mahakna phongdokhi. Andro Assembly Constituency ki MLA TH Shyam Kumar na phongdokhibada Andro gi maihaupham asi malengi oina yamna liraba mafam amani. Masi matamga chanaba mongda sengatnaba hairiba sanglen ani asi masagi pocket money dagi sakhibani haiki. Panam Ningthau harauba loiraga lambi asigi diversion road asisu semnaba hotnari haina mahakna makhata ki. Ngarian Chingkhongdagi Andro fawbagi lambi asi pakthoknaba hotnabada khunja singna lamphit ani ahum pithokpada mateng pangbinabasu mahakna appeal tawki. Tapi pakokana, kugi, kadang kadang kugi pelak terakhir pagi pelak ada kan, kau nak hanya berdi, atau kami nak kalau kita jalan apa kita, nak kan meja apa nak kan kita kami itu, pun beri, kau meja kita kan kawan kita kawan, kau pun beri pelak kamu, kau isi tu kau senang si, ya udah nak, pasal ada tu kau si kami tu mau siapa ni siapa. Keping hari, siapa tu macam mana? Kau kisi lain kisi, bukan tu balai. Saya ikut dia hamu, lain hamu tu tidak. Hamu tak ada musuh tu biar. Saya pada hamu hamu tak. Kalau semua bukan bah. Nisau ina season abaya bahida kaya lam damasida laiba pharmacy amdi stockist singna niyom gi wangbada yon bathingna ba Society for Healthcare Network Manipur amadi Social Upliftment Organization na lakliba me anidagi status gi mafam kya de yengsin budget ba horagani hairi. Loinana niyomgi wangmada license amasung registration number yaudana income tax na chingba thidoktana chalairiba pharmacy amadi stockist singbusu thingnaba hotnagani hairi. State asida tangna thokpa radical hysterectomy haina khangnaba nubi singgi angang khawda thokpa cancer gi operation mai pakna pangthokre. Operation asi ngasi Rims Road laiba Imphal Hospital and Research Center da hospital asigi surgical team amana pangthokibani. Operation asida yaukiba hospital asigi senior surgeon amana phongdorakpada nupi singda thokpa cancer makhalasi cancer screening program gi makhada nganna detect tawrabadi punsi sangna hingba ngami laina makhalasi gi damak cell ting na mapan lamda chatragasu state asida mai pakna pangthokpa ngamle haiki 35 years ki matungda phingok chal aba phingok chabru namna thiba yauraba family life le minabla post hotel bleeding and e thora aba khwang naraba chaning naraba adu matam da si check tok thopiragadi early stage detect tawragadi layeng mai pa ine. The Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act 1954 gi matung inna kanagumba amatta hidak amana anaba amabu ngakningai oiba mongda fahanba ngami haiduna miyambu lana lamjingba mongda advertise tawba yade karigumba asigumba mongda advertise tawrabadi fine ga loinana chahi amagi fadok phangba yai maram asina kanagumba miyoi company agent retailer natraga media singna miyambu lana lamjingba yaba advertisement sing tawbidanaba health services manipur gi director na thokpa cherol amada khangalakli Doctor Singi Thabak asi anaba layeng batanatte hakchang da soglakadaba thawong sigi mayokta laiduna praja singbu bhab tahan basuni wafamasi ngasi porompata laiba Babina Diagnostic Center gi conference holda Indian Doctors for Peace and Development IDPD Manipur branch gi mifam amada organization asigi president Dr. Moirangthem Narana phongdokibani Haukiba March ki tang mari dagi taruk fawba Patna da pangthokiba ahanba Pan Asian Medical Students Conference amadi tarasuba National Indian Doctors for Peace and Development ki conference saruk yaruba Janims porompat ki mahairoi taramathoi su thoramadu da saruk yakhi Mahairoi taramathoi gi manungda Eastern Zone gi oina mahairoi ahum National Student Representative oina khalakpada IDPD gi President Dr. M Narana thagat phongdokhi once she naraga lanji toktar uji ohum subalanjao ma thoku taradi ko ani subalanjao thokre uji bawdi thoktri ohum subalanjao ma thobadi madu ohum subalanjao oiroya soidana nuclear collizing she narakani adu regadi madu koi doctor sin lawi aroi ba mui bi laichek oigani prevention is better than cure madu gi bieng dai koina prithvi le praja punamakta अनोबलोक ज्ञान असिलानब लोइना अरानब तौरीब सिंग से तोकनब मदुगी कैंपेन अम चथजबने
ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯀꯨꯝꯍꯩꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯗ꯭राꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯗ꯭राꯏভিꯡ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯗꯕ, ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ, ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ, ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯇꯣꯡꯁꯤꯟꯕ, ꯅꯤꯁꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ, ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯟꯅ ꯊꯧꯕ, ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯆꯧꯕꯗ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯣꯡꯁꯤꯟꯕ, ꯍꯦꯜꯃꯦꯠ ꯌꯥꯎꯗꯕ, ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯤꯟꯇꯦꯠ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ 3 ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯟ ꯊꯤꯍꯟꯕꯒꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯅꯐꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯔꯨꯡꯊꯦꯜ ꯈꯜꯁꯥꯏꯕꯨꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯤꯃꯥꯔꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯊꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯠ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯣꯁꯤꯇꯤ ꯕꯥꯏ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠꯀꯤ ꯀꯟꯚꯤꯅꯔ ꯃꯟꯗꯤꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯋꯥ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯠ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯏꯕ NSCN-IMꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅ ꯈꯜꯁꯥꯏꯕꯨꯡ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇꯒꯤ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯗꯥꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯂꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯐꯨꯔꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯦꯗ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 2.5 ꯃꯨꯟꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯐꯝꯗꯒꯤ 0 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ BSFꯅꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯨꯝꯍꯩꯒꯨꯝꯅ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ NSCN-IMꯅ ꯁꯤꯡꯆꯦꯞ ꯊꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯥꯔꯧ ꯃꯧꯔꯧꯅꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯑꯔꯩ ꯂꯩꯇ ꯆꯤꯡꯗ ꯃꯥꯟꯗ ꯀꯥꯔꯒ ꯑꯔꯩ ꯂꯩꯇ ꯍꯦꯛꯅꯗꯅ ꯂꯧ ꯎꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ꯫ ꯑꯁꯨꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥ ꯑꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯤꯗꯣ ꯊꯗꯠꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯖꯦꯞ ꯊꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯦ꯫ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯒꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ꯫ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯇꯥꯡ 13ꯗꯒꯤ ꯇꯥꯡ 18 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯖꯖꯦꯁꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦ꯫ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯖꯩ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯕꯨꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ 50ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯋꯤꯛ 2016 ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯌꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯦꯜ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯤꯠ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯌꯟꯁ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯒꯚꯔꯅꯔ M. ꯒꯣꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯦꯂꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯔꯥꯏꯇꯤꯡ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ 2016ꯗ ꯃꯀꯣꯛ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯌꯟꯁ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯞ ꯏꯔꯔꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯥꯏ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯥꯅꯣꯠ ꯄꯤꯕ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯏꯟ ꯑꯦꯟड ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯣꯝ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯞꯅ ꯎꯅꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯞ ꯏꯔꯔ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯋꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯑꯃꯗꯤ 90ꯁꯨꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯡꯕ ꯂꯥꯔꯦꯜ ꯄꯥꯠ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯐ꯭ꯔꯤꯁꯀꯤꯡ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯈꯨꯅꯧ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯍꯥꯎꯔꯣꯛꯆꯝ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯦꯂꯤꯌꯁ ꯖꯣꯏ ꯑꯦꯂꯤꯌꯁ ꯉꯥꯟꯕ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ PROꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫
ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯍꯪ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯈꯥꯏꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯋꯥꯆ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯚꯦꯛꯁꯟ 2013ꯇ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯅ 15 ꯁꯨꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯇꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯞ ꯃꯨꯚꯔꯁ ꯏꯟ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ IMCꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ IMCꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ NG ꯎꯇꯝꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ 15 ꯁꯨꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯅꯣꯛꯅꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯔꯨ ꯇꯅꯥꯟꯕ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯚꯦꯇꯦꯔꯤꯅꯔꯤ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ, ꯄꯨꯡꯖꯣꯡꯆꯥꯡ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯚꯦꯇꯦꯔꯤꯅꯔꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯚꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯕꯣꯔꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯐꯨꯡꯖꯣꯡꯆꯥꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ सेव द चिल्ड्रन बाल रक्षा भारतना हंदक मणिपुरदा युहा कना हाखिबा दुना सोखलबा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा मोडबुंग चालबुंग अमदी 4000 की मियोय सिंगदा तेंगबांगी पोलम सिंग येंथोखरे। हारिबा थौरम अदु मोडबुंग बाजार दा लैबा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखी। युहा हाबना अवाबा ताहलबा मियोय सिंगदा चाना थकनबा पोलम सिंग कोलिक ब्लैंकेट सोलर लैंप यावना नोंगमदा तंगाई फदना चंगबा पोलम 35 मुक येंथोखी। पनबा याबदी सेव द चिल्ड्रन असी इंटरनेशनल की थाकता लेबा ऑर्गेनाइजेशन अमा ओइना मालेमगी लेबाक 100 हेनबदा लेबा अंगांगसिंगदा मखोइगी हकसिंगीदमक थबक तौदुना लाखली। लोइनना इंडिया की स्टेट कुंदा ऑर्गेनाइजेशन असिना थबक तौरी। स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मखादा उर्दू अराबिक ओजा 542 लौगनी हाइबगा मरी लेनना NUADC हारिबा रजिस्टर लेतबा NGO असिगा NEBRDA गा पुल्लगा मियामदा नमथाक तौगदौरे हाइना पांगल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थादोरकपा चेरोल अमना मराल सिरकली। मरम अदुना पांगल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मियामदगी नमथाक तौदुना सेल तानबा होटनरमलिबा NGO अनि असिगी मरमदा यूनियन HRD मिनिस्ट्री मखादा लैबा नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज दा चे थादुना खंगलगनी। लोइनना मणिपुर गवर्नमेंट की पुलिस डिपार्टमेंट कंप्लेन तौदुना फेक DPC तौनब होटनरंबा मियोय सिंग फानबा हाइजरगनी हाइना चेरोल से मखा तारकली। हौजिक सानबगी पाउदा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स पोलो क्लब A अमदी एक्स पोलो क्लब वांखै अनि 23 सुबा गवर्नर्स कप इन्विटेशनल पोलो टूर्नामेंट की सेमी फाइनल चंखरे। टूर्नामेंट असिगी ngasi इम्फाल की मपाल कांगजेबुंगदा सानखिबा सुबा क्वार्टर फाइनल मैच दा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स पोलो क्लब A की कांगजेरोय S बिमोलना पांचल अहुम H अबुंग खुमन अमदी M जवान अनिना पांचल अनियनी चंसिंदुना इबुधौ थांगजिंग पोलो क्लब खोंगमनबु पांचल 3 मंगादा माइथिबा पीखिबनी। टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा मरीसुबा क्वार्टर फाइनल मैच अदुदना एक्स पोलो क्लब वांखैना मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स पोलो क्लब C बु पांजल 3 मंगादा माइथिबा पीबा ngमखिबनी। मैच असिदा माइ पाक्तुना सेमीफाइनल चंगबा ngमख्रबा एक्स पोलो क्लब वांखैगी पांजल 3 अदुना TS मोमोचा अमदी L अतांगबनिना पांजल 3 अदुगा L तोलोन खोंबना पांजल अमगा चनबा ngमखि। मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन सिंधुना चथरकलिबा टूर्नामेंट असिदा टीम 12 सरुक यारी। क्लास कैनौ 12 सुबह DSA ट्रॉफी नावरेम बुबोल मेमोरियल स्टेट लेवल इन्विटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट की सेमीफाइनल चंगबा ngmkhre। टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा मरी सुबह क्वार्टर फाइनल मैच अदुदा क्लास कैनौ की सानरोय रोमेशना पांजल अनि अदुगा हेरोजिना पांजल अमगा चनसिंदुना FC मोइरांगबु पांजल 3 अनिदा माइथिबा पिरमलगा चथरकलिबा टूर्नामेंट असिगी सेमीफाइनल चंखिबनी। मैच असिदा माइथि हौरबा FC मोइरांगी पांजल अनि अदुना न्यूटन अमदी मोमोचा अनिना चनखिबनी। ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की मीटिंग मखादा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्चिंग न सिंधुना चथरकलिबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिदा फुटबॉल टीम 12 सरुक यारी। एसोसिएशन असिगी सानबुंगदा चथरकलिबा टूर्नामेंट असिगी अहानबा सेमीफाइनल था असिगी 13 नेरोका FC संगाफम अमदी साउदर्न स्पोर्टिंग यूनियन सिंगजमई अनिना सानरगनी हाइना एसोसिएशन असिगी जनरल सेक्रेटरी न थादोरप चेरोमना खंगलखली।
Ahum Suba MCA W Pralada Amadi W Ramananda Elite Cricket Tournament King Ase Luang Sangbam Dalaiba Luang Popa Cricket Stadium the Sanaki Balik match amada Jem Khangempali na toss ngamduna batting hana Sanaki Bada Apibo over Yankai the wicket Mapal Turaga run Chani ga kunmanga lobangam kre Masigi Paukumdani Suba batting Sanakiba Thangweban Athletic Union na Apibo over Yankai Yaudana Supnatagi over Nifu Mangaga ball Mangada wicket loina Turaga run Jamaga Hundra Kak Lauduna match se run Yankai Mangada Mai Tikibani match ase the Jem Khangempali gi all rounder Sultan na run Humfutaruk Amadi wicket Ani Lauduna man of the match Taki Manipur Cricket Association na Sinduna Tatharakli ba tournament asida team tara na sarkyari Thasi ki tara tarita sanagadaba tournament asigi league match amada Blue Hawk Kurai amadi PTRC Patsoyanian sanaragani Manipur Cricket Association na Sinduna Tatharakli bahum suba MCA Plate Cricket Tournament ta Force Cricket Club Khetrigao mai pakre Langtabal Cricket Ground ngasi sanakiba tournament asigi league match amada Oscar Pauna Kaithelna toss ngamduna batting hana sanakibada apibo over nifu da wicket mapal turaga sopnatagi ran chamaga marfu humdoi khak lobangam ki Masigi Paukumda Anisuba batting Sanakiba Force Cricket Club Khetrigauna apibo over nifu yaudana over kuntra mathoga ball anida wicket mari turaga ran chamaga marfu manga lauduna match se wicket taruk tamai pakibani Match as the Force Cricket Club Khetrigao bowler Sadamna wicket manga lauduna man of the match taki tournament asida cricket team tara hundoina sarkyari hayeng tournament asigi league match ni sanaragani All Manipur Volleyball Association of Sinduna ni Suba State Level Cash Prize Junior Boys Volleyball Tournament Mathang Thagi Taruktagi Imphal gi Mapal Kangtibung da Pangthokpa Hauragani Winner da Lupa Listing Kun Tramadi Runners Up Tana Lupa Listing Kun Oigadaba Tournament asida Sargyaningba Affiliated Club Organization amadi Association singna Mathang Thagi Tang ani Faubada Association asigi office ta Lupa Chamnga ga loina na entry form pisilakpa yaragani haina Association asigi secretary na Thadorpa Cherol amana khangalakli Marie Subaraj Babu Sharma Memorial State Level Cash Prize Volleyball Tournament ta Igoinam amadi NYVA Naurem ani mai pakre Tournament asigi ngasi ahanba sanakiba league match amada Igoinam na BYC Churachandpur bu point kuntaruk kunmari kunmanga tara taret amadi kunmanga tara nithoi da mai tiba pikibani Chatharakliba tournament asigi anisuba league tana NYVA Naurem na VSA Moidang Pokpu set ahum amada mai tiba pibangam kibani Young Men's Development Organization Hairangoi Thongna Sinduna ngarangdagi haukiba tournament asida volleyball team Nipal na sarukyari hayeng tournament asigi makataba league match mari sanargani Arobida bulletin asigi headlines amuhna miyanda thamsage MPTC Bangai the training toriba ASIM DSI ki cadet sing irang hau khraba tungda March kun mathoda passing on parade pangthok lagani haina law khokre Food processing chakwan anaba PhD chamber na paikhalak pathabak thoram sing the state government support tawani hana minister Govindas na thajaba pikre Online dagi pot laibada aranba tawi yang sinaba anaba legal framework ama sema mathau tare hana minister Open Pro na phongdokre Amasung Manipur Police Sports Polo Club A amadi ex Polo Club Wangkhaya nima kuntaruk suba governors ka invitational polo tournament ki semi final de changkre